Omizane yiguraho St Elizabeth Girls Secondary School yambara abine ekikopo cha Uganda basinga Mount Olive Girls ahabwo babibera hari 0 aho akagoba kamwe bakasinga set 75 hari 0. Omizane ndijo eyabishiki Seroma Christian High School yasinga Chizoba Girls bobera hari 0 kandi Kinawa yasinga Holy Cross bobera hari 0. Ombojo Bukedia Comprehensive yasinga Amos College bobera hari 0. Handball Ntare School yasinga Kakunguru Memorial School abine ekikopechi Goals 14 hari 11 kandi St Henry's Kitovu yasinga Ntunga Muhai goli 18 hari 6. Basketball eyabashatu Kitabe Seminary yasinga St Maria Gorot Katende ebwo 12 hari 8 kandi omubishiki Kibori yasinga Ndeje ebwo 13 hari 7. Atandikaje munonga ba St Elizabeth Girls twatera Mount Olive 2-0 cyo kubanza twabatera 25-0 yakaba twabatera 25-3 twajya turaba bice ebyo setinga team kituse habaho n'emizano ndijo omizano yo kubaka kandi nyencha kare emizano neje kwigurwaho mu butongore.